sizama impilo lana in sinengane mina nayo ngifuna ukuthi ingane ihambe iye-crash wena ulokhu ubhizi ukuthi wena awunayo imali wena uyenze leyo nto ukuthi ingane ihambe iye-crash unemali yokuthi wena uhambe uyovela noma uyokwenzayo set your priorities straight nayo priority leyami engiyibekile ukuthi le izokwenza ukuthi le izokwenza oh so ayikho le uyisevele ingane hayi mina ngisevele ingane ezothi 2 manje ukuthi esikoleni akho ukuthi 1000 rand umuntu lo uyofika alale ecash aphinde avuke aphinde alale aphinde masalanda lapha hayi ke ufuna ngani ecash ufuna kodwa ngikho that's my priority yeah ukuthi ungilobole it's not a priority noma ngethekile ingane ngiyahlala nayo kuba lebetele ke gafa ke lebeke tso kuba ka ga idere mina ngilibela bona la thula it broke my heart ulisela inhliziyo lephukile hayi ukuthi ngixolisela okunye kusaqhubeka azi ukuthi akujini ukuthi ngiyathanda phela ngiyayithanda someone that yeah ngiphazamisa uthando nezinto engifuna ukuzenza mina ayikho into enjalo ungithanda kodwa ungakwazi ukuthi uvikele inhliziyo yami ungizwisa ubuhlungu intentionally yazi inkinga uzowawa umuntu uphinde nebhukisa uphinde nebhukisa usungibiza nje destiny ngoba nakho mina-ke ngingavumelani nezinto azenzayo ngivumeleke mina-ke mama ngenza izinto zami ngiyiqede esilonge asisophula nje ngezinto zakho fana zokuzifrend indaba omile futhi sajiyana mina sashawuma awukwazi ukuthi uhlale nami lana sikhuluma ngesibonyaso ngitshela ukuthi uyena ngumshawa umoya uthi ngishawa umoya cela uhlale phansi uhlala phansi lona yabona ukuthi uhlala phansi wokuyibonisa amandla nje angekho Yaphela ngoba I knew it. Into zakhe phela into kanje ke yayenzeka before. Uyayiphinda into esixabanisayo ngawo. Ngakutshela ukuthi mina ngifuna nje ukuthi ngihlanganisele abantu bakho. Le nto leyo nje angiyithandi ukuthi njalo sibe in the same space because sokuna sidrayilana nathi nje sidrayilana nje iyadila nale anginkinga no-amahlesi okwenzekile ngesikhathi sikangani futhi ngidlulile lapho nginempirelo hayi kuyabhetha shayisana son. How would you feel you've been dating this person for 4 years bese athi kwena mama ngifuna ukuyokulobola umbuzo ukuthi okay lo nomunye omusha what are your intentions athi kwena hayi yena ngizomlobola next year kanjani manje ungene efonini uthole ukuthi yena nale ntombi yakhe ebathandana for 5 months he's planning ukuthi uyovela kubo kodwa wena akatshelile uyakazi ukuthi umuntu uya ekhaya indaba kaTebelo akasiziphathi ngakhuluma naye nginyamusho bethi mina ngifuna ukukhokha kubo ngangithathe serious yabo lento echazayo yintsha kodwa awuyazi lento eyithala ayithuke decision yokuthi ngeke ngichazela abantu lento engiyenzayo ezwayo ngathatha ifoni ngafonela ubaba ngakhulumela mina nobaba lento nomama was not taking you serious naye yini olisana naye yani I guess you didn't see it enough with him. Okay. Consider yourself.
Fana nokuthi mina nami ngingakutshela amaphilani ngami. Ubone nje sengifunda lo yakuphi impilo enzakalayo. Uba sisikhuluma lenkinga lezi ngicela Yo. Asekhumba yini? Ngani ngiyibhaya? Mina ngazi ukuthi manje baphethane kahle. Imangele-ke njengoba engasafuni ukuthi ayomphakela. Wazi ukuthi-ke benginey'nhlelo ey'njani-ke ngizona-ke ey'nhleleni nami. So that's how you even telling me ukuthi wena mawuhleli ukuthi wena uyolobola ekhaya. Ngazi ukuthi kwenzakalani yonke into engizwayo intsha nje lokho ngibafasele ukuthi how kodwa kulungile phethu phela sewushilo ngibhesi Ukuthi ngiyasulela. umuntu onjengaye vele kuthiwa ibhuku esimele and uyasho athi yena angeke abonisane nebhubhesi so ngiyibhubhesi ungisabi into ephula umoya wami ukuthi this person uyangidisrespecta nje angiboni this very moment kodwa into engiphula inhliziyo kakhulu ukuthi how after yonke into wena usubona namhlanje ukuthi ngiyintombi nje wena udinga ukungiriphothela lutho kodwa ngesikhathi ungiriphothela izinto wangakuboni lokho so I am very disappointed in him ngoba uyadelela kodwa-ke ukhula inhliziyo yami kumele izinto zenzeke uxola moya wami kumele isimo ngoba sinjalo hayi ngoba kulo mhlaba lo umuntu uyokujikela emini ngoba kulo mhlaba lo umuntu akusiyo wakini Sinokwane sifikile izolo sithi sovakashela uSinene. Yabuyana. Sawufanele ubhilo. Alright. Ngifuna sihambe nje soklina indlu yababa le lapha enkulu. Angisathandi masingcolile nje ngifuna sihambe soklina. Sure, phila unjani? Ngiyaphila ukhona njani? Yes, ngikhona indeed. Cela nje ukuqhamuke ngala phezulu sizothinta naye indlu yababa le. Hayi angisayithandi masinga. Ayinkulu ngiyangezwani and I don't know why ukusha nje zohamba ngela endlini le yababa sinophilo soklina ifoda kanti ufuna ukuzani ngezo manje ufuna ukuhlala ngingahlala la ekhintini abo hayi okay hayi ngoba usine uyacela ukuthi ngiyobasiza abakleni ngizolo Hey, ibu nje la, ngala manje. What? Ngala 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 ngeshane. How? What? No, that's wrong. Whether that decision is No, wait. Whoa. Nangoma agamana nta. No, bokala gani. Yes. I was offended now. Don't know uzithathele wenze wena ngoba vele wena wazi ngcono kushuthi. Yazi mina ngabe sengilemnya. Oh, sine bafuna ukuthi sibe ayimbali
Uzoletha khona housekeeper. Amazi ukuthi yena kamfuleni ngani. Yes, good morning, world. I'm great, how are you? I don't know. I'm young. Ngicathi udlule zakhe zomjoyi. Just come to ending enkulu sizohaka sicomfort. Nosinesi phela abazohaka uzofakutshela amahaki. Xa udala lifikile we only see via social media ubana oh my gosh nguye, but angingamzange umbona bona I only see when like she's posted. I know, uklina bathi ngiyaclean. Kodwa-ke abantu nje bazinje bangisukele nje bathi so clean how akho umuntu ozoguqula uphumele umfundisile ukuthi uyaguqela uzomguqela mina ngiyenzi yona. Let me ask you something quickly in the meantime. Yeah. What they wonder is there going to be a new person as a president, right? Because he has already done it before a lot. Not like for her. Emma? Alright. I don't know. I'm not feeling J. I'm just me. It's not like being a skin develop when you play J. But the woman always has somebody on standby. In surprise. Yeah. Some I would say. Go on it? Yeah. In Kilanga. I won't do Loyana. Maybe virgin now. Indaba yethu nje ayikaze nje yaba khona ayikaze nje alesi flava khona ngingazi manje kodwa yabo ukuthi ufake kahle ubaba wenzele ngene zokuhlala ngaphandle unengane zokuthi ibo kanjani banisala sekhona nale ngasekho ngiyayibala ngiyabonga ukuthi sizothumela i-effect akusayi nje ngifundisile ukufana njalo next time sizokwenza Senze umsebenzi omuhle kakhulu. Ngisho nobaba mayingena uyothuka ibhada afake ukuthi ayibo kwakhe kungangakala endlini. bekezelele ukuthi hayi no